Tribunal Constitucional Wasi chunka suhtakaja audiencia pública remota nisqapi botanankupaq saqikusqa kimsa chunkapichqa constitucionales hatipaykunata. Kaykunam hamusqa suyunchik ukupi achka llaqtakunamanta. Expediente 0001-2021 PITC Yupaywan inconstitucionalidad nisqa hatipaywan audiencia tapunakuy hallarirusqa. Kaytam churarusqa Colegio de Abogados de Huaura. Decreto de urgencia 15-2020 Yupayta tikranapaq decreto legislativo 95 Yupayta ley del Instituto del Mar del Perú y Marpec Kuntrampi. Pleno botanankupaq saqikusqa chunka hanchis amparo hatipaykunata chunka suqta habeas corpus hatipayta hinallataq iskay inconstitucionalidad hatipayta. Kaykunam hamusqa kay sulka suyukunamanta Ancash, Callao, Cusco, Ica, Junín, La Libertad, Piura, Santa, San Martín, Selva Central hinallataq tacnamanta.